Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. Oke, what's up guys, kembali lagi di channel saya. Hari ini saya vlog di daerah Bantimurung, yaitu Takdeang di Maros. Kali ini kita ada di acara perekrutan Pekan Seni ke-10 Komunitas Seni Adab UI6. Kita ditemani Rahmat. Poso kak. Poso kasih. Jalurnya cukup panjang. Dan perhatian jika kalian membawa alat komunikasi berupa handphone maupun smartphone. Jaringan di sini tidak ada guys, tidak ada. Tidak ada jaringan. Hai. Kita memasuki lereng gunung di Takdeang. Agak jauh dari peradaban. Don't play with me, baby. It's now or never. Feed me your lies now. I'm all ready for. It's now or never. Feed me your lies now. I'm all ready for. Membaca buku bukan hanya di perpustakaan. Membaca buku juga bisa di hutan. My trip, Main perpustakaan. my perpustakaan. Mana kau lah? Dalam di sini kak? Dalam di sini kak? Oke guys. Wow. Sekarang kita sudah ada di Amerika. Adalah hutan Arizona, hutan Arizona. Penalisan. Hati-hati, hati-hati. Pelan kok. Apa ya? Badan. Halo Nelisu. Oh, tadi. Berhenti. Apa? Kenapa? Salah ini. Yang disuruh kola tuh. Sing. Salah rute. Salah rute guys. Goyang, diam.
Ini sebelah. Ini mai. Di situ kayak naik. Kak Banjul. Kak Banjul. Sini bisa aja. Nah, ini Kak. Cepat sekali gini belok kanan. Ano, pagkatapos. Diyan ko sila ako, Rama. Testa ko. Ayo buangin nasi Kak. Ku simpan di sini. Bagaimana sebentar kita masuk pulang? Hei, nasi hei. Harus ada sebelum itu.